Hello, nan dam jon hamo de chim post ni lunglom te in gut kanin kai than ha sikpar ni kulani khat sing le thong chim na kan thok than changlai mai mang cha dim kse bom po swal rong a CRF play wa ral ka pani yam ha fa ngai an pu chinram kul chung ka da una ka SA Sura Cup ni ninga chung jet fighter amhan hakha a shem ngan thong pe tlai in athan huwa helicopter pakhat aphan Khin ule suibu peng khote panga chu SA Sura Cup ni an khang cha a injhi deng achiam Thailand ram thanglei a Myanmar ram mi somli leng tlai an tong timile thong bang dang dang han rak salai Wel chung thong karak chimlai Pompo swarong a CRF palewa ral ka pani hlem ma fak ngai an pu CRF palewa battalion pathum in ral ka pani cho bom answer siam liao November ni hlai kwa zanle sumelam pani shonga bom apo sol cha a an pani in hlem ma fak ngai an pu an nun nak tu chi thim phan ok umlo tia CRF palewa ni chithan an chwa an hlem ma thlop nak dinga tangka tam pi adi ding a CP na a hlana Yam ha arak pu changmi ral kap na zong CI khabur an hau cha a swingun chowa bom ding in CRF palewa ni miza pisina bom halna an toa CNDF ni tuibol ka dau na kong chathan an chwa Chinram kut flam peng tuibol SAC camp ka dau na konga CNDF ni atang lei bantuk in chathan an chwa Atu leo a betak te in ka dau nak afa nak Chinram kut flam peng tibol SAC camp chu Aidin le zen kon an ngai ti lo cha a niza November ni kul jing swimelam pasha a SA Sura Cup ni helicopter pani in arak chan na jing swimelam pasha le cheu a SA Sura Cup ni ral tuknak MI35 in CNDF kan umnak chu an rakan ka chun simalam hlei khatle minute som thum le pure shonga CNDF Sura Cup sniper slai tu ni SA Sura Cup pani aka na e an umnak a an thi kwan jun jni rang lau kan lak kho tia CNDF ni chun an chathan chonga chun an langter Chinram kul chung ka dau nak a SA Sura Cup ni ninga chung jet fighter amhan Chinram kul a SA Sura Cup le Chinral Cup kar ka dau nak achuak e SA Sura Cup ni jet fighter mang in ninga chung ka dau nak an tua tia thei se Chinram kul tibwal SAC sakhan ju drong in voice thum leng bom in kan thlak no cha a SA Sura Cup som thum shong an thi tia CNO CNDF ni chathan an chwa alun che November ni henga jing swimla panga le cheu a CNDF ni tibol SA Sura Cup sakhan chu shamngan le drong in an ka cha a kapni kar ka dau nak swimlam pathum chung arak chuak te thei ase jing swimlam poko shong in je fighter ni bom voi thum le zan le swimlam puruk shonga voili athak avoi ni nak an thak an voi ni nak an thak bom rong a SA Sura Cup sakhan pong ummi in ni akang November ni henga ka dau nak a SA Sura Cup pure shong an thi tia thei ase chu ka dau nak a ZFU 3F Zolen CDM Sejin le Chinsham Tai Phu Fon CJDC jong ni ambom na tia thei ase November ni herok jing lei a se zan le simlam pani shong a se kapni kar ka dau nak azol thani zan le simlam pani le minute somnga le panga a MI35 van long in minis pukul tluk arak ka na chuni ka dau nak a chin siamrat siam tlai phuni SA Sura Cup panga an tha na tia thei ase November ni hlei suri jing simlam pukwa le cheule zan le simlam pani shonga kapni kar ka dau nak a chok thani MI35 van long mang in minis somli le panga tluk arak ka than ha zana changti phu simi MEDF ni drong imbom an thak cha a SA Sura Cup paruk an thi hiam ha pu mi zong an tam tia thei se
November ni hlei riat jing lei a CNDF ni SEC World Cup sakhan chu hriam ngan in an ka than cha a SEC World Cup pali an thi chap chun November ni hlei ko jing swim lam panga shonga ti ball SEC World Cup sakhan chu CNDF ni an ka thani CDF lau tu jong ni an rak bom ve tha SEC World Cup jet fighter pathni le ral tuknak helicopter pathum ni ti ball sakhan World Cup pol chu an rak bom ve tha pina World Cup tha jang an rak chap chun SEC World Cup athi mi ruak le athiam mi na chu helicopter in kalimi usina an kalpi na tia thei se chuni jan le swimlam panga shonga ti ball SEC World Cup bom ding in van long in rak thak mi World Cup na chu CNDF ni ball te khwa a lam shong in an ka than ha cha a SEC World Cup ruk an thi chu nu a SEC World Cup ni ball te khwa chu an khang tia thei se Hakha a hriam ngan thawng pe tlai in a than hnuah helicopter pakhat a phan Chinram kul kholopi hakha a niza November ni kul ni a hriam ngan thawng pe tlai in a than hnu chan tompala helicopter pakhat a phan tia thei ase hakha ummi pakhat ni chun ni hinjing lei chu ka dau nak thawng kan thei mi a lo na in SEC World Cup ni hriam ngan voili nga shrong an ka chu hnu jing swimlam pakwa shonga SEC World Cup helicopter pakhat hakha a phani chan tlompala hnu a akir than tia the chim post a achim rungtlang SEC World Cup sakhan in hriam ngan voi tam ngai an ka le chang ka in van long azwang mi khu ban tuk in hriam ngan kwan khu vai tam pi a chhuak hriam ngan kon chu timit tlang let a atla i apo thong hi hakha a thangai tia tol chungmi pakhat ni achim SEC World Cup ni nizan November ni kul chun zong a hriam ngan an ka i piak yana ai pum mi pin ha zong an law ngai cha a thusiram lo ngai in an tia thei se ram chung thong karak chim lai SEC World Cup ni mijain kong sang in zakhat leng le sham in zakhat leng sham in an sho piak na yang kong ram chen mijain kong peng sang pathum kanta ye yong lam in zakhat leng chu SEC World Cup ni date mi mun asi an ti cha a November ni hlei kwa jing leya an sho piak ti na an sho liaw a man a thla tu le in chung a mi thilri ala tu na zong an tlai na tia thei se SEC World Cup le pelik chu an mei thal hi an ra i sang chung in chu bulldozer in an sho nu pathni le an sho lewa man a thla tu na zong an chui an lam na I an tlai na tia tol chung mi pakhat ni achim SEC World Cup le pelik ni in zakhat leng an sho piak mi na a cheu khat in ngai tu na ni an thilri chu an kol len na tia thei se SEC World Cup ni kan in an kan sho piak cha a sang chung mi na chu ngai chat nak in kan khat kan ma le thajang ti in kan sak mi in chu SEC World Cup ni an kan sho piak som ruk leng ase changmi in zong anitel in sho piak atong min ha chung a zun thlum le thikai zot na angai min ha zong anitel kadang hundang zong in sho piak a umri tia in sho piak atong ve mi pakhat ni achim hin ule suibu peng khote panga chu SEC World Cup ni an khang cha a in zan hi deng acham Sukai ram chen khin u peng le suibu penga a ummi pong le kong let panji ne duin si sung le ya kong khwan ha chu SEC World Cup ni an khang cha in zin hi deng achiam tia thei ase November ni hlei rot len hlei ko a SEC World Cup ni khin u peng pong le kong khwa chu in zakhat leng an khang pina November ni hlei ko a ne duin khwa in khat an khang than Nizan November ni kul a lep panchi khwa in som nga leng si sung le khwa in riat le suibu peng le cha kong khwa in som thum leng an khang than tia thei se SEC ni no ngai nak an lak nu in khin u penga thong ni kulen hi October thatiang khote somli le pasuri an khang e in thong khat zuriat som nga le paruk achiam chupina tol chungmi le PDF zinhi thei an tha na e zale somli le pathum tlai an tong tia thei ase
Phiapung SA World Cup sakhan chu KNLA ni an lak SA World Cup paruk an thi Koreng ramkul phiapung khwa SA World Cup hun an khor nak chu KNLA ni kan ka na cha a SA World Cup paruk an thi tia KNU Metro News sin in thai ase alwan cha November ni thlai riat a phiapung peng SA World Cup le tu sakhan chu PDF ni an ka cha a SA World Cup pakhat athi tia thai ase November ni thlai suri jing swimlam paruk le cheu ronga KNLA number panga brigade kutang battalion zale panhi World Cup thani SA World Cup le BGF an sakhan an ka cha a SA World Cup le BGF panga an thi pasuri hliam ma an pu tia thai ase KNLA SA World Cup le BGF Joni Fatin tiok in ka daw na ka chuak e alwan cha kum thongkha sukwa somkwa ruknu in kan sukmi sakhan jong kan lak kho than tia KNU Metro News ni chithan an chwa Mandalay Mongjolam pi a SA World Cup moto bompo no aton cha a pathum an thi Mandalay Mongjolam pi a SA World Cup moto chu bom vaili in PDF ni an po no na cha a SA World Cup pathum an thi tia thai ase November ni hlei kwa chun swimlam hlei ni le minute hlei khat a sakain in a chok mi SA World Cup motor ra chaphor tu jo Mandalay in Mongjolam pi a bom po no an tong e SA World Cup pathum an thi tia thai ase swimlam hlei ni le minute hlei khat a sakain in a chok mi motor pokul jo Mandalay Mongjolam pi nat ye kan le ye pu sa a bom voi ni wei pin cho le ye pu sa a voi ni kampo no na cha a SA World Cup pathum an thi tia Myang People's Defense Force TGR in Chonwangai tu pakhat ni achim chu ka da bom po no na a Myang Peng TGR le Dimu Gorilla phuna ibom in ampo no na tia thai ase Mandalay dor pakhat a athumi phiu so thi le longlung a phiu so thi pakhat ka tha antong Mandalay ram then maha ong me peng Shandor a aiding mi phiu so thi chojin that chu ka tha atong e ama sina kutkhi le nam kan lak tia Special Task Force Mandalay STF MDY ni anlang tar nizan November ni koljing simla pasri le minute somnga a SA World Cup thong pe tu asimi phiu so thi chojin that chu Mandalay khochung somsri le program Shandora a 18 lew a STF MDY ni Maithazun ni in an ka tha tangka cha singli utche to pani phone lung ni mituk nak phung nam pakhat le thiri cheu khat an lak tia thai se chuban tuk tham in chaning tari ram chan long lung penga alwan cha November ni thairok jing le swimlam pangar la cheu ronga phiu so ti ko phiu jo chawei peng PDF ni Maithazun nga in an ka tha tia thai se phiu ku cho thawai wa yep pin sang mi phiu so thi roi tu ong sing akut tang mi pakhat asi PDF ra ka pakhat e sing tu apa SA World Cup ni anrak tha lewa phiu ku ni lam roi na pina wei biau khwami kim chu tha aton lew zonga ama ni lam arak roi na cha kan tha na asi dia chawei PDF ni an lang ter Mungjwa sakan leya akalmi SA World Cup motorun pasha bompo no ronga SA World Cup pakul anthi Mungjwa in sakan leya akalmi sakain tatma somthum le pathum in moto pasha jo November ni hlei ko a alakapa khwale wimpiu khokar a bom in voinga le wimpi le mimu khokar a voi khat kampo no na tia Army to Fight Dictatorship CAFD in Chonwangai tu pakhat ni achim sakain tatma somthum le pathum in achwak mi SA World Cup moto kulan hi jo November ni hlei kwa jing swimlam hlei khashong a sakain in Mungjwa leya akal chuni zan leya Mungjwa in sakain leya akir than mi SA World Cup moto pasha jo bom in kampo no tia People's Army to Fight Dictatorship CAFD in Chonwangai tu ni chun achim chap chun swimilam hlei ni le pakhat kar a
mungjua in scan leya akir mi moto cho PDF ni bom in voiruk an po tho na cha a royal kap paruk an thi an ruak cho nyang piungwin sakhana an chia na tia thei ase chu bom po tho nak a People's Knights Defense Force minmu PKDF MMU le People's Army to Fight Dictatorship PATFD Tongta People Defense Force TTF CDF GBBF MMU CADF Company Dog Killers People Defense Force minmu DKP CDF na ibom in ampo no na tia thai se ramleng thong karak chimlai Thailand ram thlang lai a Myanmar ram mi somli leng tlai antang Thailand ram thlang lai Surat Pangkom a moto pathi in phungning lo in alut mi Myanmar ram mi somli le pathi cho alon cha November ni thairat jing la ya tlai antang tia Bangkok Post ni an langter Surat Pangkom Phuphin Hunram number somli le pakhat moto lampi a Thailand ram mi pathi ni khal mi moto pathi cho Thailand palik ni chaklat nak an to Myanmar ram mi somli le pathi an tlai na tia thai ase jing simlam pathum shonga apakhat nak motorang mi cho chaklat nak an to motor thulaya an khu mi Myanmar ram mi thairat cho an tlai na chu motor khal tu ni adang motor pakhat ni Myanmar ram mi aphor nak na kong cho Thailand palik achim na cha a chak kai in palik ni ambo na an tlai chap na tia thai ase adang motor pakhat cho palik ni an dir tar adir du lau cha a palik ni motor ke cho an ka adir chu chunga Myanmar ram mi nu pali le pa pukul cho an tlai chap na tia thai ase tlai atong mi Myanmar ram mi tha cho Rekat Krikan Pangkom in Sankhara lei a kal atim mi an si minung pakhat a time bets thong thainga an kan pek tia motor khal tu na nei an chim motor khal tu pathi le Myanmar ram mi somli le pathi cho Thailand palik ni upadining in taza an join ha Phuphin palik sakhana an kot na tia thai ase ramchung boibai nak ronga Myanmar ram mi tampi cho Thailand le Malaysia ram a rianton ding in ani thoi alon che October thachung a Myanmar ram mi thong ni leng tlai an tong chang tia Thailand media ni an langter using kan thong chimnak che hivialin kan doctor ri lai thajang akampe tu nan dilak chunga lunglom nak tampi kan ngai kan YouTube channel thar the Chin Post TV channel he subscribe kan to pyak chaw dingin kan in som ha